twongeye kubasuhuza tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda nk'ibisanzwe ni Alex ntawigenera ubasuhuza ndi kumwe na Ndayisenga Clement na amahoro masa cyangwa na iki gihe igihe kigira amahoro yacyo rega n'umuntu kandi amahoro ni ku giti cy'umuntu amahoro rusange burya amahoro rusange ariko abaho harabo rusange abaho yego ariko noneho ku giti cyawe niyo y'ingenzi burya kuruta icyo wita amahoro ku giti cyawe cyaba ari iki ku giti cyawe hari abantu uzi ko bafite amahoro wowe ibyo ngira ngo usobanurire ariko buri babona bagenda barashize urumva seka mbabaye basekana imbereka abayamusekana arakaririmba disiki igeze kwaduka mu bihumbi 2011 tujya 2012 yego ka All Stars bavuga ngo shabiragiye pe abo si ibyo bintu babiretse ko atari byawe ngo sinzi uko mbona reba arambona agaseka yenda ariko hari agatero rero k'umuhanzi ntari kwibuka neza aririmbamo ako kantu ngo nyamuserikana imbereka Clement reka rero twe kuba abanyamuserikana imbereka tuvuge ibiturimo rero tugiye kuvuga ni amakuru n'ubundi nk'ibisanzwe amakuru nk'ibisanzwe tugiye kuganira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru atandukanye ndetse bwo n'umutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari muri rusange reka di Muhozi ngo yashyizeho ukuriye abarinda umukuru w'igihugu muri Uganda so burumva ari igitangazara si ibintu bisanzwe ubwo ni ibisanzwe ni ibisanzwe koko niyo si inkuru ni inkuru ni ukumusimbuza mu gihe kidakwiye gikwiye nyine ni iki Muhozi ahorana udushya mu minsi ishize nibwo twagiye tubona aho si mubyitira Muhozi ura ntago ari umwandiko asoza ibyanditswe gute se reka umenye ko ari we mugaba mukuru w'ingabo za ko suwikirenga yego ariko n'ufite ijambo rikuru nyine nibyo nkubwira ngo niba bikora ntihagire umubuza kucyo uvuga utari umwandiko ahubwo niko amubona mu bwo bushobozi bwo kubikora yabonye ko Kongo ashobora kuba ari nk'ikibazo ku mutekano wa nyakubahwa papa ibyo ariko birasanzwe mu nshingano zo guhindura abantu mu nshingano no sikore na ministeri ujyaho mu bihugu bimwe ntamare n'amezi angahe ntabwo twabonye ministeri w'intebe w'Ubwongereza utaramaze n'amezi 6 ntabwo yamaze iminsi 44 Okay. Hanyuma rero bwana Clement rero tuve muri Uganda yawe rwose uzayihorere nge nzayikwita kuri gurabi uri Mr. Ibintu bya bwana byo byihorera akari mvuze ngo Mr. Clement wabye ibyo bintu byazana mu nuza byo byihorera ore ba Clement cyabaje vuga ako ntacyo nzajya mvuga Mr. hari wiki savuze izina ryanjye ko rihagije ariko uri Messi man Messi mon frère muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihuriro ritavuga rumwe n'ubutegetsi Sovole la RDC ryashinzwe n'abarimo wahoze ari Perezida Joseph Kabila ryagize icyo rivuga ku biganiro hagati y'abenegihugu ry'umushyikirano biteganywa n'igihugu byagize icyo rivuga kuri bya biganiro bidaheza byateguwe na Kisekedi bigomba kuba mu gihe kitazwi kugeza ubu iri huriro ryagaragaje ko rishyigikiye ihame ry'ibiganiro ariko rigira ibintu 7 risaba kugira ngo bizagende neza byongeye kandi iri huriro ntirikozwa kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariwo wazayobora ibi biganiro mbere yo kugira icyo usaba wenda nk'ihuriro yego ubundi urategeka uyobora ibiganiro atari wowe wabishyizeho ko baguhamagariye wenda nturabizi neza ko uzanahamagarwa mu bazitabira ibyo biganiro uri gutegeka uzayobora ibiganiro kandi uwutegeka ko atagomba kubiyobora niwe wahamagaje ibyo biganiro ibyo biganiro ari no guhamagaza nturishuwa ko uzanagutumiramo wowe ko azaguhamagara ariko uri kugena uri gutanga amategeko ati ntabwo nshaka kuzabiyobora Sovo la RDC ifite jambo ki ku biganiro intercongo mbere na mbere n'abanyekongo kandi ibyo biganiro ni by'abanyekongo abanyekongo ariko bafata nyine banza niba shaka bafatiye ibihano nyine banza wumve neza na mbere n'abanyekongo kandi ibiganiro bizahuza abanyekongo kandi byitwa ko bidaheza
biba ari ibiganiro rero bidaheza kandi by'abanyekongo nabo bakagombye kuba bari mu babyitabira kuko mbere na mbere Kisekedi yavuze ko yemeye ibiganiro bidaheza. Iryo jambo nyine ridaheza nuko mbere hari ibiganiro biheza abantu kandi abo biheza n'ubundi barimo Joseph Kabila Kabange ari no mu bashinze iryo huriro Sovoro Congo. Kuba rero bavuga bati ibi biganiro tubona hari mirongo migari yakubahirijwe kugira ngo ibiganiro bigende neza, ntabwo ari bo bonyine baba batangaje ibyo ngibyo, kubera yuko n'ubundi ibyo biganiro bitwa ko bidaheza n'ubundi abo bireba n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nubwo bireba abanyekongo bose muri rusange, ariko baravuga ngo zitukwamo nkuru. Abo zitukwamo nkuru rero ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ari nabo bino biganiro byashyiriweho. Reka ntusobaze kuvuga ngo abandi biganiro byashyiriweho ni bande, ntabwo bavuga ngo bino biganiro byashyiriweho ngo aba ba Martin Fayulu ubu ngubu. Ibiganiro byashyiriweho kubera iki se bataba nyine ndi kukubwira ngo baraza nk'abafigira. No, reka nyine banze nyumve bivuga ngo no, kuko nujye kumbwira ngo 23 iyi bidari iri kurwana hariya, uvuge ngo Kabila yagiye mu ishyamba ari hariya nawe abateye icyugazi, abandi bateye icyugazi si ubutegetsi bwa Kinshasa nibanda akakanya. Martin Fayulu ejo mundi baramukubise bamubeshyira ko ari umuto w'inyanya kandi avuga ko ari umuntu uvuga ko yatsinze amatora inshuro ebyiri ntabe perezida, ubwabyo urumva uko byagenze. Ubwabyo nyine nibyo bita bigaragaza ko n'utavuga rumwe n'ubutegetsi ntiyemera ibyo guverinoma ishyiraho, kavuga ati reka duhuze nk'abanyekongo dusenyera umugozi umwe turwanye umwanzi duhangayikishije witwa M23 kuko niwe wavuga ko ari ubahangayikishije. Ibiganiro bindi biri kuba bishimikiye kuri ibi ngibi biri kuba, hari ibiganiro byabereye Rwanda, byabereye Nairobi, bijya Doha, bijya he ntabwo byitabirwa nayo mu 23, ariko ntabwo ari by'abanyekongo nyine oya, ariko n'abanyekongo byitabirwa buretse gato ibyitabirwa n'imitwe yitwaje intwaro yose n'ibyabera Nairobi. Byari bwahimuke byarimutse, ibyo nibyo bashaka gukura Nairobi ubwo bakabizana nyine nabyo nibyo ngibyo reka bya Nairobi nibyo ngibyo ubwira ngo bya Doha nubwo bijya kuganirwaho ababyitabiriye aba key principal n'abanyekongo ni Kinshasa na FC 23, kuko ntabwo waza kumbwira ngo ugiye kuvuga ngo Sovoro Congo ngo ntabwo ifite ijambo muri abiganiro, ngo FC 23 ijambo muri abiganiro. Abo ngabo niho wavuga ngo nibo ba acteur principal, nibo bantu biri abiganiro bireba mbere na mbere, kuko ne bateye cyugazi abantu bafashe intwaro bararwana bavunagana bagira Bukavu, bagira Uvira, ubu bari mu marembo ya Baraka, baragenzura intara ebyiri hafi 100%, bafite abaturage bari mu maboko yabo barenga miliyoni 14. Ukaza kumbwira ngo abandi bandi nubwo nabo bazitwirukira umutaka nyine bakajyamo yego, ariko baza kumbwira ngo abakwanga ibiganiro byo kuba kigacika ni bandi. Ntabwo navuze ko aba AFC M23 tari abanyekongo, ahubwo ibyo guverinoma ishaka ya Kinshasa ntabwo ishaka AFC M23 niyo Rosovora RDC, ntabwo ibashaka kuko iba consider ahubwo nk'abayibangamiye. Ishaka ko bandi wenda basigaye aribo baganira nabo, bamara kuganira nabo bakarebera uburyo ki wenda bashobora kuza gufatikanya ibyo biganiro. Rero ndagira ngo mbwire ko nta kintu na kimwe byageraho mu gihe bitaba birimo AFC 23, kuko ni nawo mutima w'ibyo biganiro, nibwo buhumekero bw'ibyo biganiro. Kubera ko iyo Sovoro urimo kuvuga rege iyo Sofo Kabila ari within muri AFC 23 ubwo kadaship ya 23 yarayikoze, ari mu bice bigenzurwa na 23 yarayikoze, ariko ntabwo aremera ko ari mu membre wa AFC. Si ngombwa ko aza kubyemera, kuko nizo nkubwira kadaship ya 23 yarayikoze, ari mu bice bigenzurwa. Buriya rero mu abiru urumva abiru ntabwo ari ngombwa ko buri gihe bagaragara ngo abantu bababone. Buriya nawe ari mu biru wa AFC 23. Buriya kumubona ntabwo ari ukumubona aza gutanga imigabo n'imigambi mu izina rya AFC 23. Abacurabwenge ba AFC 23 se buriya abagaragara n'abatagaragara uzi ko bangana. Erega hari ikiganiro twigeze gukora Clement, ndabyibuka tuvuga ko Joseph Kabila ashobora kuba ari kwitwikira umutaka wa AFC M23, kuko nawe nitwirengagize ko yayirashe no kugira ngo ibeyo kugeza n'aka kanya bituruka kuri we, sibyo? Akaza akabona nta bandi mahingiro cyangwa nta bundi buryo afite kubera ibihano igihugu cyamufatiye, yego, akavuga utereka njye hariya niho hantu mbona nshobora kwihisha. Rega ibyo ngibyo muri politiki byo birasanzwe. None se Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriyoboye Syria ngo president wa Syria, ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaramufatiye ibihano?
none se leta zunze ubumwe za Amerika zari zarafatiye uwo muntu zizo zagarutse zikamutagatifuza zikamugira ku butegetsi akaba ari perezida. Aba ngabo uri kuvuga muri AFC 23 ntabwo bafite ibihano by'iteka. Kuko ibihano by'iteka isa rero ushobora kubyuka ugasanga ibyo bihano babikuriweho. Niyo mpamvu muri Kiliziya Gatolika bavuga bati ni ibiganiro bifite insanganyamatsiko y'ukuri n'ubwiyunge. Abanyekongo babwizanye ukuri, biyunge, batangire ikiragano gishya. Ariko ibyo Sovoro Kongo isaba n'ubundi twarabivuze yuko harimo ibidashoboka. Twarabivuze ko bira biganiro bitashoboka n'ubundi ngo bitanga umusaruro bitarimo AFC 23. Umuntu ukurikirana wari wese ibibazo byo burasirazuba bwa Kongo no muri Kongo muri rusange arabibona ko bitakunda. Twarabibonye ko bitabera ikinshasa. Na bamwe mu bazabyitabira atari no kuvuga ngo nawo muri Sovoro Kongo, nawo muri 23. Mu bandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo itaragaragaza ko yaba yiteguye ko ibyo biganiro bishobora kuba mwituze. Kubera yuko ibingibi Sovoro Kongo nubwo ibi bivuga ukavuga uti wenda na Sovoro Kongo kuko batavuga rumwe n'ubutegetsi none nta cyaka bavuyemo kitari icyo. Ariko nihe wabonye umuntu akoresha ibyo biganiro akaba nawe ubiyobora? Umbwire ahandi wabonye bari mu nzira y'amahoro yo guhuza impande zitumvikana usange perezida niwe uyoboye ibyo biganiro. Ibiganiro by'u Rwanda tumaze iminsi tuvuga ibiganiro biri hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika wowe ubwawe turiganiriro ukambwira ko ziyoboye ibihe biganiro gato ibibera muri Pakistan. Mu kumanywa niho twakoze ikiganiro tuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ziri gushaka ibiganiro bigiye kuyoborwa n'ubundi hari intumwa zavuye muri Qatar na Pakistan bagiye guhura n'intumwa za Iran. Abo ngabo nabo Qatar ntabwo wahitandukanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko noneho urumva byibuze aho ngaho amanyanga arimo byibuze. Ntabwo ari Donald Trump uhagaze ku meza y'ibiganiro biyoboye. Ariko nyine banzo byumve dutandukanye ibintu bibiri. Repubulika Demokarasi ya Kongo Kisekedi nushaka kuyobora ibyo biganiro kandi numwe mu bagize ikibazo. Nari ngo urugero rw'ibiganiro by'u Rwanda yarusha muri Tanzania muri za 90 kuzamura byari biyobowe nande? Byari biyobowe n'uri president wa Tanzania Mwinyi wari uyoboye ibiganiro icyo gihe. Sibyo? Niwe wabaganye nayo ibyo biganiro by'Arusha. Ari hagati y'izo mpande ari guhuza. None Kisekedi niyicara ku meza y'ibiganiro abiyoboye azaba ari guhuza abandi. Azaba ari kwihuza ushobora gushakira. Ibyo se nyine ibintu bitabaye ahandi utekereza ko ariyo bizabaho akabishobora. Ariko kuba bitarabaye ntibivuze ko bitashoboka. Oya ntabwo bishoboka. Umuntu umwe mu bagize ikibazo ntabwo yagaruka ngo ari we muntu ujya kwihuza. Ni nk'aba byaro nyine byo kwisenya kwa FDLR. None mu bindi basaba ibyo mugira avuga ko Kisekedi numwe mu kibazo ntabwo agombye kuyobora ibyo biganiro. Ntibyakabereye Kinshasa kandi twarabivuze ko kubera Kinshasa cyarimo imbogamizi zikomeye kuko mu bazabyitabira turi kuvuga bakomeye bimena bafatiye ibihano. Ntabwo ibyo bihano Kisekedi yabibakuriraho. Kugira ngo bibe mwituze rero no kwizera umutekano wabo byagombye kuba biri ku ruhande netre bikayoborwa n'undi muntu uri netre. Uretse kujya ku yego gutumira reka tuvuge ko ba Sovoro Kongo AFC 23 babatumiye. Ntabwo gutumira AFC 23 igizwe na Bertrand Bisimwa, ntigizwe na Nanga, ntigizwe na General Sultan Makenga, ifite n'abandi bantu. Shobora kuyitumira akajyaho utarafata ibihano. Uretse shobora gutumira Sovoro RDC ntihajyeho Kabila akajya abandi. Reka nyine ngusubize mu mujyo nawe wambajijemo. Watangiye kuvuga ngo bari gutegeka ibyo uyoboye ibiganiro yagagombye gukora. Ariko nanone ku rundi ruhande na wawe ntabwo wagombye gutumira abantu uvuge ngo ndatumira uyu. Kora ko ubwabyo bira biganiro byagombye kuba byabwitabirwa nyine n'abanyapolitiki. Ariko noneho n'inzego za gisirikare zirabyitabira. Nta kibazo. Reka mvuge none se iyo bavuze AFC 23 mbere na mbere wumva nde mu mutwe wawe? Ntabwo bidantifiye wenda umuntu batumiye. Batumiye AFC 23. Ibihano ntibabikuyeho. Batumiye Sovoro RDC. Ibihano ntibabikuyeho. Nka AFC 23 uzoherezaho Bertrand Bisimwa. Nka Sovoro RDC uzoherezaho Joseph Kabila. Cyangwa uzabubagemuye muho nyine byo mubwira ngo ibiganiro ntabwo byagombye kubera Kinshasa kuko hari imbogamizi kuko nuvuga ngo nanone ngo uri gutoranya nanone ntabwo batazabyemera. Ngewe ndi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntuma ibiganiro bihuza abanyekongo kuko ni ibiganiro barakubwira ko batabyitabira ko bafatiye ibihano. Uretse gato nyine ntumiye abari muri AFC 23 simvuze ngo hazi uyu n'uyu n'uyu. Ariko barakubwira ngo bo
reka mubwire none unsubize wowe niba kubwira ko batari bwitabire kubera ibihano babafatiye. Turohereza umuhuzabikorwa wacu niwe muntu mukuru, turohereza generali Nyacyenda. Reka nkore ku rugero rutoya wumve ibiganiro by'Arusha muri Tanzania. Perezida w'u Rwanda ubu ngubu Paul Kagame ntabwo yabyitabiraga cyane, yari umunyapolitiki icyo gihe, yari umusirikare. Umunyapolitiki witaraga ibyo biganiro nasinye amasezerano ninde? Kanyarengwe. Yego. Nuvuga ngo biriya biganiro rero byitabirwa n'izo nzego zose, yaba ari za gisirikare yaba n'iza politiki, kuko hari biba bireba igisirikare hari n'abibireba politiki. Kuko n'umwe ngo ibiganiro bibaye hariya mu cyumba cy'ibiganiro ureba General Sultani Makenga abyicayemo, Kisekedi hariya uruhande rwa Kisekedi ruri kurana na Nanga, umbwire ngo ubwabyo ibyo bintu birangana byo kuvuga ngo wafasha abandi bantu wabohereje, ntabwo bingana. Ubwabyo bitabira ibiganiro nabyo byerekana n'uburemere bwabyo ndetse n'umusaruro waba witezwe. Kuko icyo gihe bakubwira ngo uyu nguyu ntabyemerewe ukajya gushakira kujya gutoranya nabwo biba byukwereka ngo ibi biganiro byo birashoboka. Noneho iyo abangaba rero bagaragaza ngo Sovoro Congo bagaragaza ngo force diplogre nisenywe nuko ibangamiye umutekano n'ituze by'abaturage, nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bazitabira ibyo biganiro. Ni nayo yaburishemo ya myigaragambyo, ni nayo iri mu bagize uruhare mu gukomeretsa umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wa rya huriro C64 Martin Fayulu, kuvuga ko rero iryo huriro ryasenywa n'ubundi ntacyo rimariye n'ubundi abaturage, ni iryo guhungeta abaturage mu nyungu z'ubutegetsi. Naho ngaho rero kunosubwa ngo ubwabyo wavuga ko iyo force diplogre imaze iki? Nonse izina ni ryiza ubwaryo ryumvise ariko ryapfuye ubusa naryo ryarandujwe. Nonse ni force diplogre byibuze ni koperative irimo abanyagihugu bahurira hamwe bakiteza imbere, cyangwa nabo guhonyora no gukandagira abo beretswe bati hariya. Ibyo n'ubundi Sovoro Congo isaba siyo yonyine bisaba n'ubundi, kuko siyo yonyine igaragaje ko force diplogre ari ikibazo ikinshasa. Kandi wabonye ko irimo kongera imyitozo twarabivuze mu cyumweru gishize. Ibyivuga rero byanze bikunze n'ubundi biragaragara, ariko nanone bikagaragaza ko biriya biganiro n'ubundi ari nyirarureshwa. Kisekedi yabyemeye atabyemeye no kuba ataraje kubyitangariza ubwe agatuma arikepiskopi wa Kinshasa Cardinal Ambongo, nabyo n'ubundi butumwa. Ariko Sovoro Congo ibyivuga nyine nayo kitavuga rumwe n'ubutegetsi, ingingo zayo zirumvikana. Yego, ingingo zayo zirumvikana. Bwana Clement mu cyumweru gishize nibwo Republika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'umutwe wa FDLR bagiranye amasezerano, bavuze ko bagiranye amasezerano ngo yo kwambura, yiswe ayo kwambura intwaro no guhuriza hamwe abarwanyi buriya mutwe. Kinshasa rero yerukaga gutangaza ko mu byo FDLR yasabye kugira ngo yemere kurambika hasi intwaro ndetse no gutaha mu Rwanda harimo gufungurirwa urubuga rwa politike mu gihugu. Uyu mutwe wongeye gushimangira ko witeguye gutaha ugahatana imbere mu gihugu biciye mu kiganiro ngo Kirengoma uvugira aheruka kugirana na BBC Gahuza Miryango. Ibi ngibi biraje twari twanabivuzeho mu cyumweru gishize, ariko leta y'u Rwanda yabakuriye inzira ku murima nta kuganira na FDLR. Ubundi kuki Kinshasa iguma gupushinga ngo FDLR ijye mu biganiro n'u Rwanda? No kuyobya marari nayo ubwayo, kubera ko nayo irabizi ko bidashoboka. Ariko none nk'uko twari twabivuze mu cyumweru gishize, ubwabyo no kuvuga ngo ukururiye FDLR mu biganiro n'u Rwanda, wagombye kubaza babigerageje na mbere ya Kisekedi cyangwa na Kinshasa ko byagenze. Kuvana n'icyo giye kugeza n'uyu munsi imyaka ni myinshi, kubera yuko kuvuga ngo u Rwanda rugiye kwicarana ku meza imwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, abajenosideri bari mu bashinze FDLR kuva yatangira kugeza amagingo aya ngaya, ngo bagiye kwicara ku meza imwe n'ibiganiro, noneho ngo bashaka ngo kushyirirwaho urubuga rwa politiki. Ibyo ngibyo n'ubundi u Rwanda pozisiyo yarwo yamye ari iyo ngiyo, kubera ko ibyo ngibyo Kinshasa iri no kuvuga ntabwo binajyanye n'umujyi w'amasezerano ya Washington bashyizeho umukono ku ya 4 Ukuboza 2025. Ariko noneho ubwabyo ngeneyo ntanareba nayo amasezerano ya Washington, kuko pozisiyo y'u Rwanda mbere ya amasezerano ya Washington n'ubundi kuri FDLR yari iyo ngiyo, nta kwicarana n'abantu bagihekuye u Rwanda, ahubwo baza bakagezwa n'imbere y'ubutabera. Kubera yuko
urebye iki kiganiro rwose cyabaye n'ibyo Kirengo yavuze urabona yuko ni ibintu bidashoboka ku Rwanda. Ni ibintu bidashoboka kubera ko leta y'u Rwanda biciye muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko nta rubuga rwa politiki rushobora gufungurirwa abajenosideri. FDLR igomba kurandurwa nk'uko byanditse mu masezerano ya Washington wari ubigarutseho, abarwanyi bayigize bagatahanwa mu Rwanda nta yandi mananiza. Yego, abarwanyi rero bagomba gutahana mu Rwanda, igasenywa, ikarambika intwaro hasi, ikazamburwa, bagataha ndetse bakajyanwa no mu kunyuzwa muri cya kigo kibishinzwe, bakabanza bakajya kubuhagira neza, bagakubitwa icyuhagiro kugira ngo bazisange mu muryango nyarwanda nyine bamaze koga, bakeye, kugira ngo bafatanye n'abandi mu kubaka igihugu. Kuvuga ngo rero FDLR irashaka guhabwa rugari, gushyirirwaho urubuga rwa politiki, ibyo ngibyo ubwabyo ni ukongera agatotsi mu mwuka mubi usanzwe hagati y'ibihugu byombi, gukururira FDLR mu biganiro n'u Rwanda. Nubwo leta ya RDC ivuga ko yagiranye amasezerano na FDLR mu minsi ishize yo kwisenya, ntabwo mu masezerano ariko bigomba kugenda. Kongera kubivuga rero kuriya biragaragaza n'ubundi wa mugambi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko n'ubundi barakorana na FDLR kugeza amagingo aya ngaya mu gisirikare, bonye ko barimo kwisenyera muri Wazalendo, abandi barayongera mu mahugurwa, bari gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Biragaragaza yuko n'ubundi ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri turufu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo itangaza FDLR bizakomeza kugenda bigorana mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo igifata minenembwe ikibazo cya FDLR kandi ariho ruzingiye kuri kiriya kibazo cy'u Rwanda na Kongo. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Yoga Family Care ngiki kigo rukumbi mu Rwanda kizanye igisubizo cyo kwita ku bantu bafite indwara zitandura cyangwa bari mu byago byo kuba bafatwa nazo bigakumirwa hakiri kare. Abamaze kuzirwara namwe ni mwiruhutse mubonye igisubizo. Abafite ibibazo by'umugongo, kuribwa umutwe, abarwaye paralize, kubyimba amaguru, abarwaye diabete, stroke, namwe turabafasha cyangwa tukabasangaho muri. Dufite ibyuma kabuhariwe bibafasha mu burwayi kandi dutanga amahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite indwara zitandura, twibanda cyane ku nyongeramirire zibakwiriye no kubakorera ubugororangingo cyangwa umwihariko ni uko abasoje amahugurwa mu kigo cyacu tubashakira n'akazi. Dukorera Kibagabaga munsi ya Radio Maria Rwanda ku muhanda KG 32. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0783 17 05 95 cyangwa 0788 58 00 47. Wikwiheba gana Yoga Family Care tuguhe care. Nuko rero ngo President Ndayishimiye yahuye nabo muri AFC Movement. Perezida Ndayishimiye yahuye nabo muri AFC 23 niwe byitangarije, ariko n'ubundi basanzwe bahura. Ntabwo n'ubundi yabivuze ati dusanzwe duhura. Nega mbibabwira wenda mukagira ngo ni inkuru mbarirano, ariko noneho we ayaje arabyivugira.
anavuga n'uwo baheruka kuganira, avuga ko baheruka kuganira na Dr Kaniki ko bagiranye ibiganiro, akaba ari umuperezida wa MRDP Twirwaneho. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko rwose bagiranye ibiganiro na Dr Kaniki, akaba baragiranye ibiganiro rwose mu minsi mike ishize. Perezida w'Uburundi yabivuze n'ubundi mu kiganiro yagiranye na BBC, agira ibyo ahishura ko banaganiriye, avuga ko ngo nimero yo ngo ibihari, ngo Kaniki yaramwandikiye aramubwira ati nashaka ko tuganira kubera ko ingabo z'u Burundi ziri kwica abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ngo yavuze ko ngo ikibazo cy'ubwo bwicanyi yarahutse kukiganiraho na Kaniki ubwo bahuriraga i Bujumbura mu Burundi, nyuma yo kubanza kuvugana kuri telefone. Barabanje baravugana kuri telefone, bemeranya ko Kaniki ajya mu Burundi, ajyayo bagirana ibiganiro. Ati duherutse rwose duhere kuri 23. Ariko Perezida Ndayishimiye namukunze. Ati iyo 23 baje i Bujumbura. Ati inshuro nyinshi. Ati turimo kuganira ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo, nta mirwano ibaye. Nta mirwano rwose ibaye. Nanone kandi wahita uvuga ngo dukorana na M23. No, hano umunyamakuru aramubajije gukorana na M23 ko baba bakorana. Nyine aravuga ati baraje turaganira ariko ntabwo dukorana. Ariko nibyo bihita bitugira abo dukorana. Yego. Aha rero hano namugize namukundiye. Yavuze ngo nta mezi menshi arashira ngewe ntumyeho Kaniki. Kandi Kaniki si mu M23. Abaza umunyamakuru. Pense no mu M23 kuko no muri MRDP Twirwaneho. Yego. Iyo bari Bujumbura tuganira ku bibazo bihagaze, ngo iyo ari Bujumbura tuganira ku kibazo uko ikibazo gihagaze kuri Minembwe. Ngewe ubwanjye kugira ngo anarindaza telefone yanjye irafunguye abantu turaganira. Yanyandikiye abimbwira ngo twebwe turimo kwica abanyamurenge. Wumva hano rero nkubwira ngo namukundiye. Na hano yavuze ngo yamubwiye ngo ibo nyine Kaniki aravuga ngo bari kwica abanyamurenge. Ndashimira avuga ngo ntabwo twakwica abanyamurenge, tugiye kwica abanyamurenge ngo twahera ku bari Bujumbura n'ahandi hose mu Burundi. Ati ahubwo mwebwe mureke twoye guteranwa na M23. Ugaruka kuri rya jambo rya mbere yavuze nyine no kuyobya marari. Kubera yuko ingabo z'u Burundi twarabibonye kenshi ibikorwa zakoze hariya muri Minembwe, zifungira inzira abanyaminembwe. N'umuvugizi wawe w'ingabo z'u Burundi Gaspard Baratuza yarabyivugiye avuga ngo twabafungiye inzira ko tutashobora kubatandukanya n'umwanzi. Urafungira umuntu inzira uri ku butaka bwe iwabo. Hano niko yavuze ngo nyine ngibyo nabibonye ngo nyuma y'ibiganiro yagiranye ngo na Kaniki ngo banzuye ko M23 ariyo yabateranyije nubwo atasobanuye birambuye icyo yashakaga kuvuga. Ariko urumva banzuye ari kuvuga uruhande rwe kugeza amagingo aya ngaya ntabwo Kaniki yari yavuga. Yego, kubera ko ibyo ngibyo yari uruhande rumwe biri kuvugwa na Ndayishimiye, ariko Kaniki ashobora kuza akavuga ati oya ibyo twavuganye ntabwo ari ibi ngibi, kuko urabanga ngo bateranyijwe na AFC 23 gute? Kandi uwo nguru uvuga ngo uri kuvuga ngo bateranyijwe nawe numwe mu bo mwagiranye ibiganiro. Yego, nyine niyo none mwagiranye ibiganiro mwanzura ko mwateranyijwe nawe 23 uwo muri kuganira niwe wabateranyije. Iyo mpamvu hano kuvuga ngo bateranyijwe nawe mu 23 yanze kuvuga ko bateranyijwe n'u Rwanda. Yibagirwa ko n'uwa mbere yamwise umu M23. Yego. Yabaje kuganira nk'ugize M23 arangije ati dore mwe bateranyijwe nawe mu 23. Yego. Ni hese bitandukanye rwo ko bateranyijwe. Ariko urumva ibyo ngibyo we nashobora no kubivuga ko se ubwa mbere yaba bivuze, ariko noneho n'ikindi hari yaba yanakubwiye nuko wabaganirana ashobora no mu byo baganiriye yatoranyije ibyo asubiza. Ntago ari biriya baganiriye gusa. None si yo MRDP Twirwaneho aho bari mu minsi ishize naho bageze ubu ngubu ni bande batsimbuye. Ikitwereka ko Ndayishimiye ashobora kuba ari no kutubeshya mu byo baganiriye nuko ingabo z'u Burundi zijya kuva muri Minembwe zitavuye ku neza. None ibyo ndi kukubwira nyine ngo ni bande batsimbuwe. None se umuturanyi ubu ngubu ubushoboka muri Kivu y'Amajyepfo ninde uhari kuri ku Burundi? None si ibyo biganiro gabyo ntabwo wumva icyo naho biganisha. Ntabwo mu minsi ishize twavugaga ngo azahitamo u Burundi buzahitamo kugira inshuti, kubana n'inshuti yakure cyangwa n'uwo wita umwanzi wa hafi. Ayo mahitamo
nibyo ngibyo rero ibyo biganiro nabyo biraganisha muri uwo mujyo, kuko ntumuze kumbwira ngo izo ngabo zawe ufiteyo aho ziri gukubitwa inshuro muza kurwana no kwisobanura umunsi ku munsi ngo ziri kwambikwa ubusa, bari kuzibeshyira kugira gute, byanze bikunze icyajyanye ingabo z'u Burundi muri Kongo na n'uyu munsi urakireba. Ariko nanone wareba ayo mafaranga bagiye gukorera, yego wareba ibyo bibazo bindi, kuko ntabwo bajya kuvuga ngo abanyamurenge ngo twagahereye kuba mufite na dosiye 2004 ntabwo yari yarangira. Abo mu Gatumba ntabwo yari yarangira, buri ibintu byose biba bigishoboka kugeza igihe bibaye, ntabwo yari yarangira. Biriya rero arimo aravuga ko baganiriye, akavuga ko ngo bateranyijwe nayo 23, bateranyijwe nayo 23 gute? Kora ko umunyamakuru hari nawe nuko yahise amureka agomba guhita bamubaza nyine ati abantu babyumve yabateranyije gute. Ariko urumva ubwabyo nibyo baganiriye, nuko abivuga nonera biragaragaza ko ari byinshi baganiriye, kandi tuzabibonera ku murongo w'urugamba. Tuzabonera ku murongo w'urugamba. Clement, turimo turasoza, sinzi niba ari ikindi waba ufite. Nuko nyine n'ubundi Burundi bwo bukomeje kwikoma, n'ubundi uretse n'akarere bwageze no muri Canada. Bwageze no muri Canada, nabonye buri kwikoma Canada ko ngo nayo ibangamiye umutekano wabo. Hari umugore w'umurundi uba muri Canada uvuga ko yaje muri Red Tabara, Burundi bati Canada iratugambaniye kuko itangiye kohereza abantu muri Red Tabara. Ariko n'ubundi ugiye kureba, ariko mu wundi mu mitwe myinshi yitwaje intwaro, uri imitwe myinshi yitwaje intwaro ijya kubaho bitewe n'impamvu runaka, kandi izo mpamvu ziva imbere mu gihugu, ariko hari n'iziva inyuma y'igihugu. Hari abarundi benshi badashyigikiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bavuga ko bagizwe impunzi n'ubwo butegetsi, rero ko baza kwifatanya na Red Tabara ntabwo cyaba ari igitangaza, kuko twagiye tubona n'abagizwe impunzi n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagaruka kwifatanya na FCM23. Abayobozi bakuru ba FCM23 abenshi bavuye ishyanga cyane rwose. Ubwo rero muri DP twirwaneho, kuko mu byo yaganiriye Ndayishimiye yavuze ko atari ubwa mbere aganira n'abantu muri 23 na twirwaneho, kuko n'amakanika mbere yuko apfa bigeze kuganira. Twari turi kuri uwo mugore waturutse muri Canada akajya kwihuza na Red Tabara, kubera ko nabonye nyine Burundi byabaye saga, bazuye umwuka mubi hagati yabo n'igihugu cya Canada. Ninde wahomba? Byaterwa n'icyo ahomba nyine, ariko nabone icyo yahomba nyine nicyo nyine ngiye kubaza nyine ngo byaterwa, ariko icyo cyari duhereza superiorite ibihugu ngo byo hanze by'i Burayi na Canada na Amerika, tukavuga ko ari byo biri superieur. Ahubwo twabonye u Rwanda ruca umubano n'Ububiligi, hari icyo tubaye. Naho Burundi rero ushobora guca umubano na Canada ntibugire icyo buba. Ubwabyo ubundi hari ibibazo, ubwabyo ugomba kureba ngo ubwabyo muri ibi bibazo uruhare rwanjye ni uruhe, nge nsabwa iki mbere yo kujya gutunga intoki abandi. Kubera ko wari umaze kuvuga uti nko muri 23 abenshi bagiye bava hirya no hino ku isi mu bihugu babagamo, bafite ubwene gihugu bwabo, bafite bagataha, n'abiyambura ubwo bwene gihugu bagataha, sibyo? None se guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ntabwo yavuye muri Canada? Kongo se kwita tutayibonye yo yivuga ko Canada yohereje mu ihuriro AFC23. Abo bakanyuka se ntago mu Bwongereza ntago bafite na company zafatiriwe umuvugizi wa AFC23. Byanze bikunze mu gihe ubu ufite umutwe ukurwanya, n'imbaraga za mbere buryo ufite Alex, ni imbaraga za diaspora. Amafundraising abakorwa, ibiba bikorwa byose bigatanga amafaranga kugira ngo umutwe ukore. Aho buryo navuga ngo wowe kutunga intoki izikureba wowe ntacyo ziba zikubaza, kuko n'ubundi ntago zababuza kuza n'imbere mu gihugu, bazajya basohokamo ahubwo bajyeyo, kuko umuntu umwe n'ubundi siwe wanyuma. Ariko nukureba ngo ubwabyo kubera iki ubundi Red Tabara yabayeho, kubera iki sihoro yikanga, kubera iki Clement, ibintu by'u Burundi nanone bikomeje gufata indi ntera. Nk'ubu ngo amakimbirane mu buyobozi bw'u Burundi, urumva ngo ku iherezo ry'ingabo z'ingabo z'inyine z'i Burundi ziri Baraka, ngo amakuru aturuka mu masoko atandukanye avuga ko mu buyobozi bukuru bw'u Burundi hari kutavuga rumwe ku cyemezo cyo gukomeza kohereza cyangwa gukura ingabo z'iki gihugu ziri mu mujyi wa Baraka wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare babona ko gukomeza kugumisha abasirikare Baraka bishobora kuviramo gutsindwa bikomeye, cyane cyane mu gihe baba bahanganye n'abarwanyi ba FCM23 n'abatwirwaneho. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande bivugwa ko bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bashyigikiye ko ingabo zigumaho ziri
kuko kuzikurayo byagira ingaruka ku mubano w'amasezerano igihugu gifitanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Amakuru kandi akavuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari Baraka bavuga ko batagifite ubushake bwo gukomeza imirwano nyuma y'uko bavuye mu duce twa Minembwe ndetse na Point Zero. Ibyo ni bimwe twari tumaze kugarukaho. Mu minsi yashize twavuze drone za AFM 23 zizengereje igisirikare cy'u Burundi muri Minembwe. Uko kutavuga rumwe nabo mu butegetsi bwa CNDD FDD si ikintu gishya ko twabonye na Minisitiri w'Ingabo hari ibyo tumvikana na Perezida Ndayishimiye byo kohereza no gukora ingabo muri Kongo ziva mu Burundi. Uwo batumvikana cyane n'umugaba mukuru w'ingabo yego Prime niyo ngabo niwe batumvikana cyane, kandi n'ubundi kiriya cyemezo ntabwo kigize kishimirwa kuva ku ntango 2023 ko bavuga ko ari icyemezo gishingiye ku nyungu z'umuntu ku giti cye kuruta ku nyungu z'igihugu. Twarabivuze mu minsi ishize kuko abasirikare ubwabyo ari nabo bagirwaho n'izo ngaruka. Harabagaragaza ko ngo bamaze amezi 9 badahembwa. Twarabibonye bagaragaza ibibazo by'ubukene n'imibereho mibi, kandi bitari ibyo ngibyo no gukubitwa inshuro. Barakubitwa inshuro umunsi ku munsi. Biragaragaza nyine nuko ubundi bwabyo no gutsinda urugamba ntago ari ubwinshi bw'ibikoresho, so ubwinshi bw'abasirikare. Impamvu ituma abantu barwana niyo ya mbere ituma abantu batsinda urugamba. Iyo mpamvu rero nayo ntayihari ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi nta mpamvu ihari ifatika ituma zirwana rya rugamba. Ubwabyo ahubwo no wenda nubwo wenda hajemo n'ibibazo n'icyazijyanye n'igikorwe neza ubwazo zishobora kuba ziri mu wa mujyi wa ziriya zo muri Romania, ziriya zo muri El Salvador, kuko nazubona ko zaba ziri muri kakazi ko kutarangiza urugamba. Kandi no kutarangiza urugamba nabwo ubwabyo hari igihe byitwa kutarurangiza yego kugira ngo ukomeze ubone amafaranga, ariko ushobora no kubutana rurangiza koko mu buryo bw'ubushobozi. Aho biganisha n'ubundi byanze bikunze biragaragaza ko n'ubundi igihe si kinini n'ubundi ziriyo hariya. Ukurikije ko ibintu bimeze ubu ngubu zishobora no kuzavayo bitari ku mahitamo, kuko n'ubundi urebye aho zari ziri naho zigeze ruvuye Kivu y'Amajyaruguru ugeze ku marembo iwanyu. Mu minsi ishize zari zaragiye mu Burundi, Uvira yarafashwe ziragaruka. Ubu ngubu baravuga Baraka biteganyijweyo n'ibiki nabwo ubona ko umwotsi wa rucumba. Nose ubundi ubona zikiriyo neza ukurikije uko umwandiko umeze ku murongo w'urugamba. Kubera ko umwandiko ntarawusoma ntabwo navuga ngo ukurikije uko umwandiko umeze, ahubwo navuga tubarebe uvuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Urameneshejwe uraje ugeze iwanyu ku irembo. Hari uri kuganisha he? Uri gutaha cyangwa uri kugenda? Uri iwanyu ku irembo bari kwa kurenza. Bakakwerekeza hirya gake. Ubwo nibwo biri kugenda neza cyangwa biri kugera ku ndunduro? Reka dutegereze turebe. Ntabwo twiye tuvuga ngo kudeta ishoboka mu Burundi, ntabwo prime ya oya barumvikanye gufungura Guillaume Bunyoni kugira ibyo ahara Perezida w'u Burundi bigaragara ko umwandiko uri mu bwumvikane. Uri mu bwumvikane ariko byagera muri Kongo bigahita bihabona. Hari muri Kongo nyine mushobora kutumvikana, ntabwo mwakumvikana ibintu byose, ariko ubwabyo kwitangaza ko ari Perezida uziyamamaza mu matora ateganyijwe iminsi iri imbere, hari ibyo bumvikanye. Kandi umenye yuko Prime n'ubundi kuva Ndayishimiye yaza umwanya yamusanzeho aracyawuriho, kandi kumukuraho nicyo gishyitsi biragoye. Ubwo arabyo nabyo kugira ngo ndaguharira ibingibi namwe ndabaharira ibingibi ubwabyo, ariko victime n'ubundi bakomeza kuba abaturage. Ndagushimiye cyane Bwana Clement. Iyo bwana rwose nayo ishyire amagambo ugomba kuretira. Sante sana. Ego mwakoze cyane namwe abari badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ibiganiro ku rubuga nakagaruka. Ciao. Waruzi ko kubaka bitesha benshi umutwe, kandi nyamara ubufasha buhari. Waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga, Mess Limited iriho ku bwawe. Kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma, bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose, no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose. Mess Limited turabigukorera. Va ku batubuzi rero bakinira mu byawe, ugana abanyamwuga banze umugayo, tugira impamo inzozi zawe. Sanga andi makuru kuri wa_mess_rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste. Mwanatwandikira email kuri messrwanda@gmail.com.